با کل شما عزیزان دل و دیده و دوستداران برنامه‌های تحلیلی و سیاسی تلویزیون جهاننما. نشر نوبتی برنامه تحلیلی و سیاسی پیشرفت رو این لحظه در بلندی یکی از بیناهای استقامتی حدود شهر دوشنبه که از اینجا امکان است شرایط ساختمان‌های حدود شهر را به خوبی تماشا کرد تهیه داریم آغاز می‌نماییم. خب بینندگان گرامی، در اساس پیشنهادی که از جانب بینندگان شد و در اساس بررسی این پیشنهاد شما دایر به اونه که کران‌های باربردار و لیفت‌هایی که در حدود یعنی بینای استقامتی مورد استفاده داده می‌شوند در کدام سطح قرار دارد و نظارت اونها از جانب کدام ساختار بررسی می‌شود. البته خدمات نظارت دولتی در ساحه صنعت و کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که نگرانیده شده از جهت تحلیل و بررسی ساختمان‌های حدود شهر به خصوص کران‌های باربردار و لیفت‌ها، ما در همکاری با خدمات مذکور در ادامه برنامه دایر به همین کران‌های باربردار که موافق اطلاع خدمات 141 عدد کران‌های باربردار در ساختمان‌های حدود شهر دوشنبه مورد استفاده قرار داده شده است که جهت بخطری تامین بخطری همین کران‌ها برای کارمندان و نفرانی که در بینای استقامتی کار و فعالیت میکنند تهیه و منظور شما میگردونیم. استقلالیت برای ملت ما دستاورد بی‌نظیر و نعمت بی‌بهاست. زیرا جهت نویل گردیدن به هدف‌های عالی مردم کشور ما شرایط مساعد تاریخی فراهم آورد. محض همین است که امروز تاجیکستان راه مستقل انکشاف سیاسی و اقتصادی، صنعت و ساختمان و اجتماعی و معنوی را پیش گرفته با شرافت صاحب اختیاری به پیشرفت تمام ساحه‌های حیات جامعه و دولت از جمله به یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک این رشد سازندگی و بنیادکاری و شهرسازی مطابق به شرایط جهانی امروز نویل گردید. ولی در برابر رشد و پیشرفت با سرعت کشور در انشاءات‌های استحصالی خطرناک به قطعه‌هایی که در آنها ساختمان‌های تعیناتشان گوناگون بنیاد شده ایستاده است جهت به میان نیامدن حادثه‌های ناخوش، مسئله نظارت و تامین بخطری را باید مسئولین در همکاری با ساختارهای دخلدار در مد اول گذارند. محض جهت تحلیل و مورد بررسی قرار دادن مسئله مذکور اینچنین خلاصه برآوری کردن از روند فعالیت خدمات نظارت دولتی در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان معین می‌نماییم که مطابق آیین‌نامه کاری زیرساختارهای خدمات مذکور فعالیت نظارتی و سنجشی خود را جهت پیشگیری حادثه‌های ناخوش و تامین بخطری شهروندان در کارخانه و تشکیلات‌های جمعیتی چگونه به راه ماندند. سراول مسئله کران‌های باربردار و لیفت‌های نوی انشاءات‌های استقامتی شهر دوشنبه را در یک جایگی با ناظرات دولتی نظارت انشاءات‌های باربردار، ظرف‌های زیر فشار کارکننده و اتراکسیون‌های خدمات نظارت دولتی در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مورد تحلیل قرار دادیم. یادآور شدن به مورد است که بخطرانه استفاده برای انشاءات‌های استحصالی خطرناک پیشگیری نمودن صدمه و حادثه‌های ناخوش در مورد استفاده برای آنها سراول مسئولیت راهبران، متخصصان و شخصان مسئول کارخانه‌ها محسوب می‌یابد. امروز به خاطر آباد و زیبا گرداندن دوشنبه شهر روند ساختمان انشاءات‌های زیادی تعیناتشان گوناگون از جانب شرکت‌های ساختمانی مملکت بنیاد شده ایستاده است که طبق معلومات رسمی خدمات نظارت دولتی در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در روند کارهای ساختمانی انشاءات‌های حدود پایتخت 141 عدد کران‌های باربردار به قید گرفته شده است. رعایت نمودن طلبات‌های قاعده‌های ساخت و به خطرانه استفاده برای مکانیزم‌های باربردار از جانب رهبریت و شخصان کران‌های منوروی را استفاده می‌برند، رخ دادن صدمه و حادثه ناخوش را در استحصالات پیشگیری می‌نماید. طبق قاعده‌ها استفاده برای کران در حالت زیرین منع کرده می‌شود. از فرصت استفاده برده به همه استفاده برندگان انشاءات‌های باربردار مراجعت می‌نمایم که حتما استفاده برای کران‌ها را طبق طلبات‌های قاعده‌های ساخت و به خطرانه استفاده برای مکانیزم‌های باربردار به راه مانند تا که حالت‌های به صدمه دچار شوی و رخ دادن حادثه‌های ناخوش پیشگیری کرده شود.
дар асоси дастурамали нозироти давлатии назорати иншоотҳои борбардор зарфҳои зери фишор коркунанда ва аттраксионҳо бояд роҳбарон ва шахсони инфиродӣ, яъне соҳибмулкони кранҳои борбардор, олатҳои борбардори роҳи оҳани кран, ҳамчунин роҳбарони корхонаҳое ки истифодабарандаи кранҳо маҳсуб ёбанд, кранҳоро дар ҳолати дурусти техникӣ нигоҳ дошта, бехатарона истифодабарии онҳоро бо гузаронидани муоинаи техникӣ, тафтиш, таъмир ва назорати техникӣ бароҳмонанд. Инчунин кормандони тахассусӣ, яъне фаъолияти кории шахсони масъул, кранчиён ва борбардоронро низ дар асоси дастурамали истеҳсоливу қоидаҳои муайян гардида равона намоянд. гурӯҳи корӣ аз кранҳои борбардор ва лифтҳои сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди бахт зеи пойтахт дида намуда, маълум гардид ки шароити техникии кранҳо ва олатҳои борбардори ширкати сохтмонӣ пурра ба талабот ҷавобгӯ буда, фаъолияти кории кранҳо дар асоси дастурамали нозироти давлатии назорати иншоотҳои борбардор, зарфҳои зерифишор коркунанда ва аттраксионҳо бароҳ монда шудааст. соли барориши кранҳои борбардори ширкати сохтмонӣ 2019 буда техникаи сохтмонии мазкурро ширкат аз ҷумҳурии мардумии чин дастрас намудааст. дар асоси қарори дахдори раиси шаҳри Душанбе аз тарафи ширкати сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди бахт ҳам шуд иншоотҳои ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони бинои баландошона идома доранд. бояд қайд намуд ки ҷиҳати бехатарии корҳо, ҳамкорӣ бо хадамоти бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯкории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оиди бехатарӣ, корҳои лифтҳои борбардор, корҳои кранҳои борбардор ҳамаҷониба зери назорат қарор доштааст. аз тарафи мутахассисони ин хадамот ҳамарӯза корҳо зери назорат қарор дода истодаанд ва бояд қайд намуд ки кормандони ширкати сохтмонӣ бо либосҳои махсус ва таҷҳизотҳои бехатарӣ доимо таъмин мебошанд, бо тасмаҳои бехатарӣ, бо каскаҳо таъмин мебошанд ва ин зери назорати масъулини ширкат қарор дорад. ҳамчунин дар сохтмони бинои истиқоматии мазкур ки ба ҷамъияти саҳомии пӯшидаи муқим 1 тааллуқ дорад, барои таъмини бехатарии кормандон таваҷҷӯҳ зоҳир гардида, ҳамарӯза пеш аз оғози басти кории сохтмончиён корҳои фаҳмондадиҳиву омӯзишӣ дар сохтмон гузаронида мешавад. крани маноравӣ ва олатҳои борбардори ин сохтмони ширкати мазкур аз муоинаи даврии техникӣ гузаронида шуда, аз ҷониби мутахассисони нозироти давлатии назорати иншоотҳои борбардор, зарфҳои зерифишор коркунанда ва аттраксионҳо барои истифода бурдан дар сохтмон иҷозат дода шудааст. дар сохтмон ози бекранҳои маноравӣ кор пеш бурда намешавад. аз ҳамин лиҳоз мо кранҳои борбардорро истифода мебарем ва шарти техникии кранҳоро ва ҳолати техникӣ ва бехатарии кранҳоро назорат мекунем ва хеле ки мо медонем дар шароити ҳозира ҳамаи сохтмонҳо аз 12 ошиёна болотаранд, баландтаранд ва баландии ошиёнаҳо масалан аз 30 то 40 метр баландӣ доранд. онҳо бо кранҳои маноравӣ мушаххас намуда ва тарзи истифодабарии ин кранҳо ба души мо вобаста кардагӣ аст. мо ҳар як тарзи бехатарӣ ва корҳои кранро дар сохтмон вай мекунем, назорат мекунем. ҳар рӯза назорати техникӣ ва бехатарӣ ба ронандаи кран ва одамҳое ки кран ёрдам мекунанд, яъне ҳамаро назорат карда истодаем. инчунин дар ҳудуди пойтахти кишвар як зумра ширкатҳои сохтмонӣ муваффақи дигаре фаъолият доранд ки шароит ва сифати кори онҳо низ ба талабот ҷавобгӯ аст, вале дар мавриди таҳлили нишондодҳо ҳангоми гузаронидани назорати техникӣ дар корхонаҳо аз ҷониби нозироти давлатии назорати иншоотҳои борбардор, зарфҳои зерифишор коркунанда ва аттраксионҳои хадамоти назорати давлатӣ дар саноат ва соҳаи кӯкории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 35% қоидавайронкуниҳо дар корхонаҳо ошкор гардиданд. мутобиқи талабот бояд истифодабарандагони иншоотҳои истеҳсолии хатарнок дар асоси қоида ва низомнома назорати истеҳсолии муассисаро баррасӣ намуда, роҳбарияти ҳамон корхона онро тасдиқ намояду ба хадамоти мазкур пешниҳод намояд. аммо мутаассифона аз ҷониби баъзе роҳбарони корхонаҳо талабот дар сатҳи зарурӣ иҷро карда намешавад. масалан, баъзе ширкатҳое фаъолият менамоянд ки кранҳои маноравӣ аз муоина нагузаштаро ба истифода роҳ дода, нақшаи гузаронидани муоинаи давраи техникиро надоранд.
طبق نقشه کوری شهر دوشنبه و نقشه گنرالی شهر دوشنبه در شهر دوشنبه بسیار بناهای بسیار آشنای زمانوی که با تخانه و نقطه‌های سودا در یکم دوم آشنا ساخته شده است. کران‌های باربردار استفاده برده می شود برای پیشروی کارهای ساختمانی. در شرایط حاضره از سبب آن که در بسیار بناهای بسیار آشنا کران‌های باربردار استفاده برده می شوند از طرف شرکت ها، نظارت کران‌های باربردار از طرف خدمات نظارتی دولتی در ساحه صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تحت نظارت قرار دارد و از طرف همین خدمات تمام حالتهای بخطری کران‌ها و حفظ مهنت در بناهای بسیار آشنایی که در شهر دوشنبه ساخته می شود تحت نظارت قرار دارد و برای بهبودی کار نظارت از طرف این خدمات خوب می باشد. اینچنین در روند تفتیش متخصصان نظارت دولتی نظارت انشاءات‌های باربردار ظرف‌های زیر فشار کارکننده و اتراکسیون‌ها از حالت لیفت‌های در بیناهای بلند آشیانه نصب گردیده و وضع تکنیکی اتراکسیون‌های باغ‌های فرهنگی دیدن نمودند. همچنین به خاطر تفتیش خلاصه‌برانه نمودن فعالیت کارخانه و مؤسسه‌های استفاده برنده انشاءات‌های استحصال خطرناک با جلب صاحب ملکان و مسئولان کارخانه‌ها از جانب همه ناظرات‌های خدمات نظارت دولتی در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سمینارهای تحلیلی و پروفیلاکتیکی راه‌اندازی گردید. این لحظه دایر به انشاءات‌هایی که خطر انشاءات‌های استحصالیه که در آنها خوف ترکیش وجود دارد با نمایندگان ناظرات دولتی ناظرات گاز خدمات این لحظه بعضی نقطه‌های سوزشواری را بررسی داریم که در آنها موافق اجازتنامه‌ای که داده شده است تا کدام اندازه حالت‌های بی‌خطری رعایت می‌شود. در این قسم برنامه مسئله فعالیت انشاءات‌های استحصالی که خوف ترکیش در آنها وجود دارد برای مثال ایسکو، نقطه گازپرکنی گاز مایع، وصل کنی نقطه گاز مایع و دیگر انشاءات‌های خوف ترکیش داشتن مورد تحلیل قرار داده شد. این نوبت از جانب متخصصان نظارت دولتی نظارت گاز وضع نگاهداشت شرایط استفاده و رعایت تکنیکی مطابق قانونگذاری نقطه‌های فروش گاز مایع شهر دوشنبه مورد تحلیل قرار گرفته معلوم گردید که نه همه نقطه‌های فروش گاز مایع حدود پایتخت که در خدمت شهروندان است پرربط به طلبات معیارهای بی‌خطری و شرایط تکنیکی معاصر جوابگو است، ولی مطابق به طلبات روز مرکزهای معاصر مطابق به استانداردهای بی‌خطری و دارای شرایط خوب تکنیکی معاصر نگهداشت گاز مایع نیز فعالیت دارند. باید درج نمود که بنا از بی‌مسئولیتی اکثر رانندگان عادی‌ترین قاعده‌های بی‌خطری در نقطه‌های فروش گاز مایع یا سوزشواری دیزلی رعایت نمی‌شود. متخصصان نظارت دولتی نظارت گاز فعالیت خود را مطابق آیین‌نامه کار درست و راه مانده درج می‌نمایند که فعالیت صاحب ملکان در عموم خوب بوده. مسئله حجتگذاری و رعایت طلبات‌های تکنیکی بی‌خطری در بسیاری از نقطه‌های تامیناتی گاز حدود پایتخت درست به راه مانده شده است، ولی مشکلی اساسی در آن است که قسم زیاد شهروندان هنگام به اتوماشین وارد شدن به نقطه پر کردن سوزشواری عادی‌ترین طلبات یعنی نشانه‌های آگاهی کننده بی‌خطری را به این نوبت نگرفته خودسرانه عمل می‌کنند که با این عمل راننده جان خود و مسافران را در خطر می‌گذارد. در دایره هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت حکومت جمهوری در یکجایگی با صاحبکاران جهت رشد دادن ساحه مذکور در شرایط اقلیم کوهی کشور که بهر رسیدن به فردای از این روز هم درخشانتر کوشش کرده ایستادند. بنیاد کارخانه‌های خرد و بزرگ استحصالی در یک مرحله نچندان کوتاه باور به آن می‌سازد که ما می‌توانیم. سازندگی و بنیادکاری و رشد سمت‌های افضلیت‌ناک کشور خوب است، ولی رعایت طلبات‌های بی‌خطری و در دایره صفت و استاندارد طلبات روز فعالیت را به راه ماندن شرایط و صفت کاری کارخانه‌ها را باز هم خوب و بهتر می‌گرداند. بخصوص در انشاءات‌های استحصالی که خوف ترکیدن و کیمیاوی دارند از جانب مسئولین در روند کار آیین‌نامه دقت مخصوص را طلب می‌نماید.
дар доираи ин талабот масъаларо бо мутахассисони нозироти давлатии назорати саноати кимиё ва металлургӣ мавриди таҳлил қарор додем то мутмаин шавем ки ҳолати техникаи бехатарӣ ва шароити корӣ дар корхонаҳои истеҳсолие ки хавфи таркидан ва кимиявӣ доранд дар кадом сатҳ қарор дорад. ҳозир сурати саноатикунӣ дар мамлакат бисёр босуат раста шудааст. аз ин лиҳоз зарурат пеш меояд ки бештар дар байни коргарон дар корхонаҳои сохтмонӣ саноатӣ корҳои фаҳмондадеҳӣ тарзи ҳуҷҷатгузории иншоотҳои технологӣ дар чорчӯбаи зарурӣ гузошта шавад. аз ин лиҳоз мо ин корҳоро дар корхона тибқи талаботҳои қонуни кодекси миллияти ҷумҳурии Тоҷикистон, қонун дар бораи бехатарии саноатӣ, стандартҳои корхона оиди ҳифзи миллат, низоми идоракунии ҳифзи миллат, дастормалҳои корӣ, вазифавӣ, низомномаҳо оиди иҷрои корҳои пурхатар ва назорати доимии мунтазами коргарони назорати хадамоти назорати давлатии бехатарӣ дар бехатарии саноат ва соҳаи коркории ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ барҳам мондаем ки албатта ин натиҷаи хуб дода истодааст ки дар корхона дар соли равон ягон ҳодисаи нохуш маққар гирифта нашудааст. Корхонаи мо инчунин дар тамоми ҷумҳурӣ ба корҳои сохтмонӣ сарукор дорад, фаъолият карда истодааст. масалан мегӯем дар ноҳияи айнӣ дар Кончоҷ, сохтмони Талко Голд, дар дигар сохтмонҳои азими ҷумҳурӣ кор мекунем. мо барои пешгирии ҳодисаҳои нохуш ва дар сатҳи рақобат қарор додани корхона доираи савияи дониши кормандонро баланд мебардорем. дар сатҳи байналмилалӣ дар корхона корҳои фаҳмондадеҳӣ тибқи дастурамалҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз дигар масалан аз давлатҳои Россия бо кофтикови интернетӣ мегирем меёбем дастурамалҳоро ва он чизҳое ки барои мо зарурат дорад бо ворид менамоем ва дар мувофиқат бо хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар санъат ва соҳаи коркории ҷумҳурии Тоҷикистон. албатта коркард мекунем тайёр мекунем ва барои баҳрабардории иншоотҳои корхона, фаъолияти кории кормандон дар сохтмон инро мавриди амал қарор додем ки ин барои пешгирии ҳодисаҳои нохуш ва садамаҳои истеҳсолӣ хело ба манфиат аст. корхонаи арзизи тоҷик ки ҳамчун шиносномаи саноатии кишвар маҳсуб меёбад алюмини хушсифати мутобиқ ба стандартҳои байналмилалиро истеҳсол менамояд. дар корхона шароити техникӣ ва қоидаҳои бехатарӣ дуруст ба роҳ монда шуда барои ба вуқӯъ наомадани ҳодисаҳои нохуш нақшаи пешгирикунанда роҳандозӣ гардидааст. аҷаб зебо шудаи душанбе. воқеан бинандагони гиромӣ, муқоисаи имрӯзу 10 соли пеши душанбе хеле маҳол аст, барои он ки душанбе чӣ гуна буду имрӯз чӣ гуна аст. анамин иқдомҳои созандаи соҳибкорони ватанӣ, ширкатҳои сохтмонӣ ва дастгирии мақомоти иҷроии ҳукумати шаҳри душанбе ва ҳукумати ҷумҳурӣ имрӯз симои душанберо воқеан ба кулли дигар кардааст. албатта зурии мушт дар иттиҳоди ангушт аст. дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи таҳлилии сиёсии пешрафро ба анҷом расонида то нашрҳои баъдӣ саломату пирӯз бошед.